Niba ukoresha skincare product nziza ariko zikaba ari nta musaruro n'umwe ziguha, ikibazo ntabwo ari amavuta, ahubwo kora ibi bintu bitatu gusa ngiye kukubwira, uzarebe uburyo ki uruhu rwawe ruzahinduka mu buryo utari witeze. In a world where beauty's prized, Yaqueli's here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Abantu benshi bakunda skincare routine irimo ibintu byinshi, ariko ngewe uyu munsi ndashaka kwigisha uburyo ki wakora skincare mu buryo bworoheje kandi ikaguha umusaruro. Ikosa benshi bakora ni ugukoresha amavuta menshi. Ibi ngibi nzakomeza kubivuga, nzakomeza kubisubiramo. Ni amakosa gukoresha skincare product nyinshi. Sinzi uri gukoresha serum 3, sinzi uri gukoresha toner 2 muri routine imwe, sinzi uri gukoresha ngo essence, sinzi ngo uri gukoresha ngo creme 2. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Routine yawe iragoye, uri kujagaraza uruhu rwawe narwo rurajijwa, ntabwo ruzi ngo ukeneye iki. Urimo urangiza barrier yawe, uri kwangiza uruhu rwo hejuru, uruhu rwawe ubudahangarwa mu minsi iri imbere buzaba bwagabanutse. Rimwe na rimwe ikibazo ntabwo ari gukoresha ibintu bikeya, ahubwo ikibazo ni ugukoresha skincare routine igoye cyane. Uri gukoresha product nyinshi ugakabya. Ibintu bitatu gusa ukeneye muri routine yawe ni ibi: koresha cleanser, moisturizer na sunscreen ku manywa. Ibi birahagije, ibindi ni gake gake. Ikindi kintu cya kabiri ukeneye ni ukugira consistency. Uhozaho. Ureke kuba umuntu uhindagura skincare. Reka kuba wa muntu ukora skincare uyu munsi ejo nuyikora. Reka kuba umuntu ukaraba ugiye kuryama ejo nongere gukaraba mu maso, ukararana ama makeup, ukararana ama sunscreen wirirwanye, ukararana ibyo wirirwanye. Ayo ni amakosa. Consistency ni ngombwa kurenza gukoresha amavuta umurundo. Ikindi cya gatatu, abantu benshi ntabwo baba bashaka kubabwira iki kintu. Skincare byibura ifata ibyumweru 4 cyangwa ibyumweru 8. Ntabwo skincare wisiga ngo ku kanya uhita ubona uruhu rwawe rwahindutse. Niba uhindagura amavuta buri munsi, nta musaruro n'umwe uzigera ubona ku ruhu rwawe. Mbwire impamvu ibyo bintu bitatu nkubwiye, gukoresha product nkeya, kugira consistency no kuba umuntu wihangana. Reka nkubwire impamvu ibyo bintu bitatu bitanga umusaruro kurenza kugira skincare routine irimo ibintu byinshi. Mbere, iyo ukoresheje ibintu bike, umenya ibigukorera ni ibihe, umenya ikidakora ni iki ngiki. Iyo ukoresha byinshi, numenya product zijyanye na skin type yawe. Indi mpamvu ya kabiri ukwiye kuba consistency ni uko uruhu rwawe rukenera umwanya wo kugira ngo rwakire bya bindi uruha. Uruhu rwawe rujya kuri gahunda rukakira ibyo bintu uri kuruha. Impamvu ukwiye kwihangana ni uko uruhu rwawe iyo wihanganye ntabwo urujagaraza. Agenda kose iyo product ari nziza, uruhu rwawe rurabimenya, ruranabikubwira. Ntabwo rugira irritation, ntabwo ruzana ibiheri bya hato na hato, ntabwo rukurya. Iyo uruhu rwawe uri kubona rutari kukurya, rutari kuguha ibimenyetso by'uko amavuta yakwanze, ubwo ayo mavuta bazagukorera. Icyo uba usabwa ni ukwihangana. Abantu benshi bahirwa na skincare si uko baba bakoresha ibintu bihenze, ahubwo ni uko bihangana bakabikoresha by'igihe kirekire. Banakora ibyo bintu bitatu maze kukubwira. Rimwe na rimwe skincare less is more. Bikeya biba ari byinshi. Niba skincare yawe itagukoreraga, gerageza ibyo bintu bitatu uzambwira. Andika simple routine muri comment niba ushaka ko ngukorera skincare routine yoroheje kandi itanga umusaruro.